Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kehenyo Trip Youth Council Mauyong Unit. Hagala sengiu belai jong kehenyo terik ubana rempang arajar arpu ar. Kalapen her kerat ya kat sangut kinong bela bar jela. Kiba wan na ke jela Assam bat West Bengal. Kiba temu ban lek terai bela sekitan mau diang New Shillong. Kaseng hapo kejeng alam jong sekretari uba di yau pnyau. Paru Vice President uba J Sotun. Kalau yo abatnya kini kinong bela bar jela. Hajan ke petrol pump Rembai filling station. Kibadang hier na ka Boss Night Super. Hakapor menstep. Bat kibat temu ban keopat. Ha ki lightly ki local taxi balapan krek kerpang ban wan shaw yaki. Ha kejing tokit ki dikot kaseng ki lalap bakini ki nong bela bar jela kim dan satya ya ka work permit ke covid test report ke police verification bat kum jo ro ya ki kot kisla ki bala ban penshisha kum ki nong trei ki ban wan trei hapo kini ke jela Meghalaya. Shosho kaseng kala kamru bakini ki nong bela bar jela Kibalawan siya kini ke jela leng baka jingerap jong uway kontraktor bar jela uba pentrai kam han negrims. Mentakas ngi abangi galai jingtip na kinok sunong ba kidon ki bar jela ki bayang ni jan peterpom Rembai filling station bagi don kumba kapsan ngot ki bar jela ba makiru kila suspek baki deki kelajat ki Bangladeshi te kumta nakaling jongar ngam penslam hira ban wan page adin ndangalawan ngalai isya baki don kumakasan ngud gini ki barjela adin bangala kali baki wan gila itu bagi wan kidon ba bangi wan West Bengal kidon pat ki ba katukane ki wan po Assam te habang kali ang Malaysia ki ang de train station Nigrem adon nakajing train te Nigrem te habang kali ang kumna pila ban jam lang banang ti umling Corona Care Center ki ong bahang ti kim don tib i re la tiblut konduktor ba bot itu ka bos bagi chang maki te bat ki thur ki ong bangi la aisan spa morwe abang kali kata te bang yo jing tib kata ya kali biang nang ti napo berni check infiltration nang tur ki ong kim don i bakli yang yaj be itu tena kaling jungi kaseng ni pandam juri kan ka jing simsting jungi niki nong trei jong ka sarkar ban pet nam ta ka jing bha jong kari ka jaj ban riu jungi la dah long kum ni kumut ni ka jing rung ka jing nang bon gini ki bawan rung be an illegal imigran kemut kelak nang bon nang ni skmat ka jing ma kalong kala ap ngi ka jaj ban riu don bok ngi don ni nong snong jungi haba yui haba kiyat lenti sengkin dan bak kilong kitur ngakin bak yidai kum sipai jong jaj mereu mar ki ai jingtip yangi kum ki sipai kari bangin yada la ka jong ga ri bak jaj mereu ka jing wan rung kertrap jing ni mandari sakwe ngasngoban ai ka jingiro itu ki nong shnong kila ya pentip yangi kum kasang ngiro daga jing sokya daga jing no mensim kumno ban yada la jonggari dagi bor barit kat bangila kat bangidon la ini ikam dibenta barit ru nginang ye train nam ta ka ri ba ka judgment reo dengan senguyo mensim nomor ba ngidon kum kini kinok syong ki ba ai mensim ngi ngiru ngisngu yo mensim ban ngin trade daga mensim ngin trade daga jingsilor kumno ban penher ban ngila penher kerat gini baru khot san ngot nah kalian ngejungi kum ke advisi kene kalong kajing maham ya kini ki kontraktor laki deki tribal lani ki non tribal ba kinem daisu nang nes kamat ba kindang mara kum kini ki jaj benri kum nabar ladang idang lab yang kum kini ki kontraktor laban deki pardok parasnam lani ki ini ki non tribal nginem aili ngin ai dak bating el ladang ngin lab yang nang nes kamat nga kentu iki ba kinsuk ma bakin pedlam iki parado parasam syuan ningkong makin ya aikam aijam namar kat haman ba ngiyat ngiyang kibun ki samla kibun ki nong sunong kat sebayang
ki suot baik bang ngim don jam dia reda ka jing ya ile jong kini ki kontraktor ban wana igi nong trei banabar kap nang penduk mensim sisuk kan ki rei da ka jing ailat chuan ning kong ni ki perdok persnam jongi makin yo ka kam ka jam ban kinyo pan penap ya ki jing non kam ki haki jing kisam